Türkiye'de bir çeget 6 yaşında qari bo'ladi. 6 yaşında qari bo'ladi. Kuniga uyda azanda Qur'on o'qu. Akasi, shishasi. Bir kun akasi dunyodan o'tadi. Endi shisha alsiz qo'y. Biroq bola Qur'on o'quvda jamon ko'radi. Qari bo'lgan bola. Qur'on o'qib jamon ko'radi biroq. Maktabda o'qiydi. Maktabda jurib 11-klassga keladi. Odam beter uzoqday boshlaydi. Anasi, balajonim, sen 6 yaşında qari bo'lgan eding. Aking ne bir ulkan armon qilib edi. Seni ulkan g'alim bo'lsa edi. Seni Sheyx Abdulbasit qariga o'xshagan bütün alamga taniqda qari bo'lsa edi, armon qilib edi. Balam, Qur'oningni o'qisash. Qo'sh anashim, qo'sh men o'qim kelmaydi. Men Qur'onni o'qim kelmaydi deb ketdim men. Maktabni bitirdik. Maktabda yaxshi o'qib bitirdik. Sondan Amerikaga o'qishga ketdim. Amerikada o'qib necha turli muzikant, necha turli an, iki qulog'imizda naushnik, so'men. Bir kuni yeliga keldim. Yerga kelsam, mening shashimning qiyilishlarini shishim ko'rib, "Ne bunav? Sen erkeksinba, urg'ochsinba?" deb ashulanib, mening qarshilig'imga qaramasdan shashimni olib tashladi. Qulog'imdagini olib tashladi. Qur'on o'qi dedi. Qur'onni ashib o'tirib o'qig'im kelgancha. O'qiganday bo'lib o'tirdim. Axir kanikul bitgandan keyin qaytadan Amerikaga ketdim. Amerikada umr yaxshi. O'zing men o'zing jurasan, qalaqaningni istaysan. Biroq bizda jasing 18 ga keladimi, 20 ga keladimi, akishing seni qarab baqilab o'tiradi. Anan iste, munan iste deb aytar. Yo'q, Amerikada qalaqaningni istay berasan. Qalasang zina qilasan, qalasang ishasan, qalasang jurasan. Ol umr maqan o'ta qattiq jaqib bordi. Biroq o'qib bitdi. O'qib bitgandan keyin yeliga qaytib keldik. Shishim ko'pchiladi. Balam, seni bir gana o'tinarim. Qur'on o'qisha. Qur'on o'qigan odam qo'r bo'lmaydi. Qur'on o'qigan odam aziz bo'ladi. Bular aziz bo'lib kelgan. Dünya tan qalgan. Dünyani tan qoldirgan. Balam, senden bir gana o'tinarim. Qur'on o'qishda. Shu darajada Amerikaning ta'lim tarbiyasi o'tib ketganligi oldin shishimda renjitib qo'ydim deb o'zim qattiq xafa bo'lib, o'zimni qattiq bir jazolaytin edim. Keyingirizda shishimning jilag'anini ko'rib jilaytin edim. Biroq yuragim shu darajada qatib ketdi. Bu Amerikaning ta'limi. Yuragim qatib, shishim jilasa, shishimning ustidan kulgim keladi. Жұмысқа орналастым. Жұмысқа skoriga o'rnalasib, skorida жұмыс isteb yurdim. Kuniga o'len, qulog'ima tig'ib olam, tinmay. Biroq mening jonimdagi shofyor jigit ol har doim Qur'on o'qib yuradi. Har doim salovat aytadi. Ma'gan qarab qo'yadi. Biroq uning ko'zida men bir meni jamon ko'rib emas, ma'gan bir jon ashib o'tgan odamni ko'raman. Biroq men ashulanib ketaman. Nega ma'gan bu shunchalik jon ashiydi? Men hech kimning kim emasman qo'y deb. Kunlardan bir kuni shaqiruv bo'ldi. Mashinamni g'izildab bordik. Barsak bir BMW ag'darilib жатыр. Tutib жатыр. İçinde sonday o'len, shing'irib o'tir o'len. Qarsak içinde 3 adam ölüp kalgan. Sırtta biröv жатыр. Ey beri geldi, жүгіріп, ana balanı, sizi jағы bala жатыр dedi. Ağzı basının bәрі қисайып жатыр dedi. Менің жанымдағы шофер жігіт қолынан, басынан ұстауған, la ilahe illallah деп айт, la ilahe illallah деп айт, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah деп айт, la ilahe illallah. Өкпесін жүрегін басып жатыр. Оның dedi ağzı мынаға қисайып, мынаға көзі болдырап, ağzından көбік шығып, дірілдеп, жаны шығып кетті дейді. Сөйтіп еді шофер жігіт өте қатты жылады дейді. Сонда қарап тұрып, бауырың бітті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem'nin bir ümmeti Müslüman болып туылып, münafık болып ömür sürüp, kafir болып canı шығып кетті деп жылады дейді. Маған қатты әсер етті бұл дейді.
Үйge gelip uxtay almayıp, ananın ağızlarını kıysayıp, közünün alap-alap olup, шығып, sonday bir şıngırıp ölgeni көз алдына кетпей қойды. Müslüman bolup tuğulup, münafık bolup ömür sürüp, kafir bolup öldü degen söz isime çıkpay koydu. Ереksiz koluma Kur'an'da aldım. Men Kur'an'da düşünетін edim. Kur'an'da algan vaktimde katlı çıladım. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu men aleyha fan. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah Subhanahu ve Taala'nın Ar-Rahman suresinde dünyadaki barlık narsa ötüşe çalgız gana kudreti oluq Allah gana menge kaluşa ayatını oqqanda katlı çıladım. Bırak ömür eken. Ömürde taza Müslüman, dana Müslüman az eken. Jene saptaslarıma kosuldım da Kur'an'da esten çıkardım. Şişem her günü жылайды. Saparga çıkıp ketip atsam da жылайды. Әкеңнің арманы орындалмадау балам деп жылайды. Әкемнің дуасы шығар. Менің де хидаятқа келетін күнім келді. Bir күні сондай bir шақыру болды. Барсақ мостың астында bir машина баланы қойылмай қалған, бірақ баланы машина қақып кеткен. Жүгіріп келіп баланы алып, скорыйға келіп салдық. Doktorga ketip bара жатырмыз. Содан шофер дос маған қарап, қандай әтір жағып келдің деп айтты. Жоқ, әтір жаққан жоқпын. Сен қандай әтір? Сонда ол бірден тормоз берді дейді. Шығып кетейін дейді. Әтір жақпадың ба деп, жоқ деп. Түс деп айтты, түс дейді. Скорыйдың арқасын ашып қарасаң, ана жерде сондай ис бұрқырап жатыр. Ана баланы машина қаққан, омыртқалары мойындан үзіп жіберген. Бірақ оның жүзі сондай бір жымиған күйінде, сондай бір істеніп тұр. Жаңағы жігіт шыңғырып жіберді дейді. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ести жатты. Больницаға алып барды, больницаға апарып, моргқа алып кіріп бара жатырмыз. Барлығы, мынау ненің ісі, мынау ненің ісі деп айтып жатыр дейді. Мынау қандай іс деп айтып жатыр дейді. Содан үлкен врач қарап тұрып, бұл мынадан шығып жатқан, бұл шахадат исі ғой бұл деп айтты дейді. Бұл шахидтік исі деп айтты дейді. Бұның құжаты бар ма екен? Үйіндегі ата-аналарын шақырыңдар деп айтты. Содан анасы, бауырлары жетіп келді дейді. Жылап, содан врач сұрады дейді. Балаң не істейтін еді деп айтты дейді. Балам Құр'аннан сабақ беретін еді. Әр жұма ұзақ бір ауылдан бір кәрі әйел бар еді. Оның ешкімі жоқ еді. Соған барып, соған әр аптада жұмадан кейін ыстық тамағын беріп, соның кірлерін жуып, үйін тазалап, қайтып келетін еді. Мен балама әрдайым айтатынмын. Балам, кешке жүрмеші. Кешке жүрмеші балам, кеш болып қалады ғой. Күндіз қай жерге барсаң бар. Балам, анашым, мен жәннатты қатты сағындым деп айтады. Анашым, мен жәннатты қатты сағындым, білесіз бе? Түстерімде жәннатты көріп шығам. Анашым, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздер де маған дұға қылыңыздар. Деп анасы есінен келді. Соны көргеннен бастап, мен Құр'анға қайттым. Kur'an adamzatты бақытқа алып баратын ең ұлық Аллахтың кітабы.